Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pare, at damat gayam ti agkasari di amyanan ita. Kastaya? Asino? Kabsat ni Dino. Diyan nga kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo mapantay lang makipangan. Saan tayo kuman na makiinom? Amangan ngamin no, mapalaban tayo. Kat saan tayo makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom no kasjay akasaran? Siyak to ti makaam mo ang mangitulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga rod. Grabe ay, nga mawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo mutan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong nukas jay anakainom? Sumang petuladay jay akabsat mau. Ungtak manay. Nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Saan naganasan ni matantain minom, tatang? Napan kami ni Jay kasaran. Kadwak na. Dagiti, gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. Saan na bali, tatang? Umininom lang mo kasi nalpasan di trabaho. Mala, awanan ti ado pa asao. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ako ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Naldawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Ako uwan nga rod. Sana ba nga din ko? Sumurag ka inton bigat. Ay rumbang laang. Amang ano ray ta pa nag-absent mo, asaan valid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti pa nagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang? No kasday kumamad nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamad labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo day ta. Agyaman ka laang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya day ta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawagak, tasaludsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti do alawas, umaya kun. Sige, urayan ka ah. Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ulan ti aglako asisya? Kasapulak at talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan nyo ti umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigod apag trabahwa. Ay na, maragsakan akunay ka anakaan. Simampot kamutlaangan. When, Auntie, ay na, maragsakan akmat ang makakita kada kayo. Nagyaman akno kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na, mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta.
O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na, nagmayat at talaga dito yung lugar yo, auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wan nga rod, auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Isu nga amok ang magusto am dito'y balasang ko. Well, auntie, masigurado, agbayagak dito eh. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, kagwa na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ah, ay, saan pare? Diyak kaya't timapan gumatang ijay. Anya? Apay ngay? Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasang. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlaing. Wen man. Inka man kitain. Tayam ammum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Bigbigat pa'y laeng? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manong arod abote ti arak tigatangam? Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang nga rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuok na. Ken nagsiksesi ka. Sapay la kuma. Tawam pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, huwag nga agpaiso niya. Ngam, saan nabale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapno sigurado. Ang mga nuad da asawa na. Ay sos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon, nubalasang paywen no saa. Ne, ayan nan ngay jay. Balasang anagla ko iti arak kanyak itay, Nana. Ni Clara ka di tidakdaka matampiolo. Clara gayam tinagan na. Napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, Nana. Ay, gayam, Nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ayun! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, Nana. Ay, apag iso, barumot ni Rindon agayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, Nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita.
Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay ije tersena ni Iseng. Wan tatang, yung nga rudan ti igatang ko. Ading, siya akong timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahita kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga ruday, Oh, nay. itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburak ton di danom. Apag isunog subli agkapitayon ton. Anya tigatangan nyo, manong? Ay na, ay sos, nagpintas magayam da ito abalasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, wan. Gumatangak. Kapitigatangak. Tayman Benguet Coffee, ading. O sige, mabiit lang, manong ha. Ato yan tigat-gatanga, manong. At ito'y magtibayad ko, ading. Ha? Day talang tiginatang mo, ngam sangaribo ti kwartam. Ay, sapay awan baryami. Kastaya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, manong, apag isunto asumangpat ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga jag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na adak da ji abalasang pare. Ay tulungan naman. Armak da jay. Ay katuan na. Day talaga yam. No problem. Nalab at persa itaksamot tayo. Ani, apay anak ko nam day ta. Una, tamanipod nakita da ji abalasang. Jakmatan makaid namang pampanunot kan kwa na. No kayat mo. Sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panakading ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Di kagda na kading ko. Inak man sarungkaran si balasang agbambantay si tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang kat sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal. Maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Amang no isubli pa iti babae dito ibalay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam garudan, tasya kung ti makaamo amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiyaman mo aklang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutla ang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartak kayon sapayan. Ala, agawid kayo kitden. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon.
Ay na, anak ko, sakbay nga agarem ka, baliwam pa'y taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak, barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita abisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklika mo dagiti bisom, no panggap mo ti mga asawa. Hindi tatang met. Pagsayaat am ti bagbagat. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, katlapad laeng itinaranyag a masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga adudag iti agdatdaton kan ka. Ay nga panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara iti ayat nga impudno ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Lando ni Rindon nga anak na. Aliklikan na kuman tinalabas a panagin inom na. Iti sabali a bangir. Napanmat ni Clara iti tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rindon a balasan daytoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdatdaton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinay dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma, tadi nagtupayan. Amok nga doon dagiti na dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasagana at ngagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rendon? Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod pare? Ay, kunaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa ang amok nga tanam namakan ko na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong kareje balay ni Nana Ising. Nawan mo pa naggusto na kanya. Ay na pare, amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka, adda natalgad a trabaho. Sa bagay matgit niya pare. Katnoy dilig kadag iti daduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa?
Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kayat mo asawan? Diyak ka mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka mo't mabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. Pilyam no asino ti kap-kap na kam. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yam-amom kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamat. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumarsarong kar kan kuana. Anya? Amok asaan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di mo salud-sudo na ko. Basta siya, amok da kita. Nay, makadlawak Apay ay tatang? Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Aho? Kung kunamladay ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kameten. Nunapudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka nak. Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Hanggang no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakken kwa na. Isu na laeng tamanginom ngamen. Auntie, Ang mamati akabailan na dayjay ti agbalbaliw para ken ka. sapay la kumatakas nga agpaiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunakman no sinarongkaram ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso na nga awan trabaho tayo ita. Nasakit nga ti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man namalem. Tama pa na ka talaga. Ay katwon Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigatin. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Wen, nasakit na talaga ti ulok. Nang rugi ni Rabi, aging kaita. Angin, imayak lata, tapno sarungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo iti balay. Nakuna nang anda ka no nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen, Agdat-daton kadikan ka? wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa Awan ayat amariknak para kan kuana. Gaputa, may sala ang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat,
Si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikrik-nak. Ikarik, saan kanto apulos ng agbabawi iti panangaklon mo kanyak? Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka. Agyamanak nukas na, Rendon. Kat sapay la ko ma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam dayta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kang kamangin umak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklika kong tibisyo. Ipanaknag ka ka, tinapod mo panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan, pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapo iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton kan kuana. Adapay dayo. Magapoy jayili. Ngam, sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakanaklattan. Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Inkarek ngamin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod ita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itayvi na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot ang dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamot gam ti masabat ko, piolo barok. Wen, tata. Siya nga road. Ay na, maikawa ka makakita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul kamutan iti balasang armam. Tapno malikli kamutan ti arak. Kita man ni rin dawn. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Kumangarod tata. Awan mati balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa tikunadang baak. Ay na, sasawamot piolo. Adda ka di mat mayat abalasang kan ka. Nukastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anakiinom kadakwada. Ha? Maikawak pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-maysa. Ngamin, numay papanla iti in-inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalew akong tatang. Kan, inkarek adya akong subyan tayo abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kahit sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wan tatang, madanon to dayta. Hello? Hello, Clara. Naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo Aywan ka yan. Imawagat. Taawisan ka kung maarumorta ita. Namapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy ti amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito iti Teresena. Sige. Umawag ka nga rin ito madamdama. Noon niya ti kunana, ha? Wen, Rendon. Sige, bye.
Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sang paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. auntie. Nala, agrubwat kakit din. Siya akong ti makaamo dito store. Agyaman, auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay manong. Nalabsak da manong piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din ano adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Jak makiinom ka da piola. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasaya at no kasta, manong. Sapay la ko ma, tagtultulo yan amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Mala, mapan ka nga rudan manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makaam mo. Ngam, pasig nga agkakangina ti menuda dito eh. Mabalin mat nga itilatan ka rin derya tinapananta. Sa nabali, tasag paminsan man. Kain may sa. Tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na. Si lang tinangawis kanyak amangan itikas to'y akla sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan tagurdera ko niti kananta. O nya, nabannog ka kading agpaspasyar, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Una, ang amangan mo't na aguro-uray ni Antim. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikat ti kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni nanaising kanyak idi. Angam ita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo tikas ta pa nagbalbaliw mo ah. Tikas ta. Saan ang mapukaw ti pa nagtalaknakan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti panagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara. Anda ko ma, kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko ma. Tasan nakapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibagam, Rendon. Agkalay sa ta ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang noon yaman ti sungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kastaunay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti inaklon ti balasang. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon.
kas panagyaman na iti panaklon ti balasang. Naragsakan mo ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaisa maklahing. Gaputa sana kas diyan ni nana ising kanyak iti. Agamita, agtarakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo day tapa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalak na kan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, ada ko makayat kung ibagakan ka. Sabay ta ko ma. Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kayat ko kumangag kalay satan. Rendon? Amo ka maklat ka. Ang amno niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman ako. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatang. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan nakpara kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yu apa nagkalaysa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katuna. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mau. Saan kat aday ta arak? Wen tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Sikakit dimit. Ang magyaman naklat ha. Iso si ka, mangsapul kan iti armom abalasang. Iti kasta, may kat mo ti bisyom. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maaramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Iso nga rudon ti as asikasun, may ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito lugar tayo. Anya? Sikakit dimit. Umikakitin. Apag iso mo na pangal daw. Mangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kini Manang Clara. Wana din ko. Dwalangin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti pa nagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita. Ijay ka di ayan da rin doon ti pagyanan yu. Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon. Nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan.
Di mun panunutan ti marami dito'y tersena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo ni Rendon. Ngem, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang ama pa ni Tersena ni Auntie Ising? Lakay. Madikan ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Nakababain mo't kada tatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kan may isa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalang. Sige. Ala, inakon bakit? Ang mga numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apimanaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa bali. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot gaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie libak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak ti saan amabalin abaliwan. Pangaasim Rendon. Aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Wen ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat nga manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napadan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapa tayo dyan nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpat ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakala ang rin down. Nagpatpat na gayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Narapian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti cellphone mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, kakitaan ti asawa mi jay sa ledyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Petkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit? Adang amin emergency napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agi na nakangarudan. Amok anabannog ka. Agpeles ka, sakbay amaturog ka. Sige, taindak mo tin agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ak. Sige. Agyaman ak unay, bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti adday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sa bali ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na.
Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kuma ti asawam. Norarigan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminam iji abagatan, pare. Iji tersena ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-isistoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Idi na minsan, nabartak ka nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala parehot ko. So, nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya ka. Tapnag tinulong ta. Panag ko nang yatakad, matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo. Sika. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon? Saan ka siguro ka niya? Tapno di mo maawatan di kaat ko asawan. Anya? Banaman lang man dito eh. Ang mga noon niya pa iti, maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakam mo no anya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramidan na. Ibaga na kung maano anya ti parikot, tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidan ti anak na. Jakam mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputabantayan na kano ti sibog dagiti mula na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan ngamin no ibaga na, abasit labanag. Kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipon nagkalay sa kayo kinimanang Clara. Ngam ita, kastamot tan ti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kinimanang Clara idirabi. Uri asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Dalangin min pampanunutak. Iso na ginuma kidirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama.
agpanunot ka kumamatan. Ay nasaya at taimay kamutlaang dito'y tersenak, abalayan lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid iti rabi. Ah, Imbaga na kano, aparikot na ti kanakak. Diyak amo no anya ti problema na ken ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit gapo iti araramiden ni Rendon. aniya. Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramiden ni Tatalando ken ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetaw ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa Darindon ken Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay Darindon ti pagnagdanda. Kabayatan na, saan aninamnama ni Rindon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daomat ni Clara iti kalaat a panagbaliw ti asawa na. Ket iti maysang aldaw ang nagawid ni Rindon a nabarteg. Nasauna iti asawa na aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara. Isu nga imbingay na daytoy ken ni Nana Ising. Ita papagayam denggen tituloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kait. Isu nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayong tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang, Apay, anya ka din ti mapaspasamak ken ka? Anya ay ti parikot mo iti asawam. kwa, naamiris ko, adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sakit di apasubsuban ka tapno agnakam ka, ah. Amom ka di day tangay bagbagam. Tatang, No anya man ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat day ta. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan. Ha? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kat mabalin mo nga isublay. ha? Di ka agararami di ti jak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam day tangar aramidam. Nang ro na kadagiti na kay kamangam. Isu nga panunot ka na imbag rin down.
Pagbabawiyam iti udi na, day tangar aramidam. Anyat kayat asawan tinanggag ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon. Ana amiris mo asaan nakgayam nga ay ayatan? Pakawanin ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sungbat mo. Anyaman ti pangadang mo. Aklunak. pakawanin nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatam ko ma, asipod pa'y, kat agam amu kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya? Di ka mandanagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa kan ka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang dayjay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaang tinaramid ta. Pudumet. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panang ikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumat gayam nga ay ayatan ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan day di a babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka ano man. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Auntie, diyak amunan niya ti aramidag. Ay, Sa anak mata nagpangadwa anak ikalay sa kankuana. Impay ko amin a panagayat kan pamatag ko. Ngam apay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan anasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Ngam saan met. Ala, di mo liwayan ti agkararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tamakaamiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga aramidan na kan ka. Uwan, auntie. Dahita ti aramidag. Awan matpanggap kong hagibalas. Ngamin, uray kasi ti aramidan ni Rendon. Mangnamnamak nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging gakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman naktay may kamutlaang dito'y dagus ko rin doon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wan,
Amo mata ka na yun ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipon ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara ijibalay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata ah. Tilang kanyak kat ipaay ko tigatad ang kasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay na ito nagpintas sa bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agaman ako na ya. Sige, itad ko kada kwada ito nagawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tanong kayat ko. Sige, awan parikot iti dayta, Rendon. At ito'y tibagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamot trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kuana. Wanuyag mo. Tasyak ti mangisuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akas tamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka kadi makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay latak kuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaangan abulan. Ipasngainan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, tao may kula. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni baby. Ha? Ni Clara? Ada ka di taonag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa'y mutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, saanin? Ada pa'y ngamin pag nakita. Ibatik langan, tayo ta junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko. Adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuroy. No may papan iti kwarta, adamot urnong ko. Kanadapay di kwarta na urnong iti nagkalay sa kami. Siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangayuan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak.
Duwalangan abulan ti Urayan. Ipas ngay kunton ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kumaiti ibagbaga. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mo tinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't ngagkit-kita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na itahani? Sika lang tayo yata. Apay na ito ikaw sa nakawara dito sa sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marong Karitay. Naglingat, iso ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan ni Jesselet. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga rod. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Nagapamaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagit taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulog kan di tersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Nga mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni Rindon. Di matlamaas yan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampayan na lagip mo manan ti uminom. Agas lati banog pare. Si kagid di mat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. No mabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid di pare. Ha? Mapanak inton madamdama ijaya the Beverly. Ijaya ka maturag. Anya? Pare. Talaga ka di? Nga awan namnama subliam ni Clara? Kanti agbalin nga anak yo? Ha? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na. Siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. No siyak laamay sa nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapot na na. Parikot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, nonya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? No dya kagbidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Namin ano nga minan adaras an adanunak nga adda kawas ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngam mariknak asaan apod no dagiti ibagbagana. Anya? Malignakan na wala baka. Isad ng kunsabay lang timotor. Nagigaan na usawa na. Tapang batanti pagturuan timotor ko. Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di yuliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti
Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.